laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. diine ade ha heewi tawi hibbi andi ɓe wiyay ida goyyama aljahlu fi l ardi yasiru l asadu firda. si tawi woni majjere nden heewi e leydi haalunoɗo wonde piyoori wonta e kulaaru par ce que hannde kadi alhaali makko on tournay pullo fuuta wiyay si tawi woni yirde boni ko haanuno hikkaade yeeso ko ɗum wontirta ɓaawo hare neɗɗo yirde nde boni sukaaɓe haanunoɓe daraade ɓe wa'awa Mu'aaz ibnu Jabal ɓe jannga ɓe wa'awa Ali ibnu Abi Talib ɓe ne'oɓe heɓa jikku moƴƴo wa Aboubacry Siddiq ɓe yani ɓe ekkito sport e ndaga e pinka e ko nande fota ɗum wa Umar ibn al-Khattab e Khalid ibn al-Walid ko ɓeeɗo hannde yiyatano yalta sansa indede muɗum tawa ko ɓe welata ɓe noddirede ko indede herferaɓe tawa si ɓe yahay ko yaadu keferagu tawa kadi juldede alyahuda e annasara ko ɓe sembineɓe kadi sabu en fof meɗen hiɗen anndi ko honɗum feƴƴi 24 oɗo 24 décembre ɗo mo anndanɗa hoorema ɓeeɗo annasarankoɓe kamɓe hiɓe jogiti ko juldere maɓɓe tawde noon ko ndeññande woni ko Allah tabaraka wa taala jibina ma'ada Allah takadu as-samawati wal ardu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hatta an da'u lir-rahmani walada wama yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi as-samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abida laqad ahsahum wa 'addahum adda wa kulluhum atihi yawma al-qiyamati farda. Allahu tabaraka wa ta'ala o daali ngol ɗo konngol nongol ɓe wowli ngol wonɗa semminde hiɗa naatude ko annda fi muɗum hiɗa naatude ko annda fi muɗum semmingol ɗo 31 e 24 hiɗa naatude gollan moɗanangal ngal annda fi muɗum ko ɗum waɗi ala ko yurmi ha hewti neɗɗo majjuɗo nde no dari gollugol gollal ngal o annda fi muɗum. Allahu tabaraka wa ta'ala o daali nde ɓeeɗo wiino wonde Allah hino mari ɓiɗɗo annabi Isa ko ɓiɗɗo Allah daali takadu samawatu wal ardu yatafattarna minhu hakke ko tawata ngol ɗo konngol hingol ñiddi hingol kaani hingol muusika Allah tabaraka wa ta'ala Allah daali hey leyɗele ɗen e kambuli ɗi no faala seekitagol mone ngol ɗo konngol ngol ɓeeɗo alyahudaɓe annasarakoɓe wowdi wa tanshaqqu l ardu leydi ɗin no faala seekitade wa takhirru l jibalu hadda ɗeɗo pelle ɗe yiyata fof hiɗe faala wiirude ɗe sowa haado ɗe tappito ɗe muncito an da'u lirrahmani walada. Probléme on wona dangal dari, probléme on wona malaikajo maayi, probléme on wona annabajo wara, an da'u lirrahmani walada ko tawde tum ɓe wi'i Allah tabaraka wa ta'ala no mari ɓiɗɗo Allah daali wama yanbaghi lirrahmani an yattakhida walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhida walada. hanana Allahu tabaraka wa ta'ala nde o jogi ko to ɓiɗɗo bal Allah ko o tagi kon fof ko jiyaɓe makko ko ɗum waɗi o daali in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rrahmani abida. ala ko tagaka leydi e ka kammu si wona ɗum arwe Allahu subhanahu wa ta'ala hara no jebbili hara ko jiyaɓe Allahu subhanahu wa ta'ala. annabi Isa alayhi salam yani o wonali si wona jiyaɗo Allah nelaɗo Allah geɗal nene Maryam mo Allahu tabaraka wa ta'ala wutti ruhu makko ka tege muɗum o jibini oɗo annabajo te yewti ɗum ɗo hannde famondirta waɗi noon julɓe ɓen hannde ko kamɓe ɓuri mawninde alhaali keeseraagu ko woni kon takade e leydi ndi fihon ɗum sa wowli nokku goo a aybini ɓeyɗo o a wowli nokku goo ellaaji ɓeyɗo ko julɓe goo heɓata darotooɓe ɓe yeeso ma wonde ko ɓe woni fewɓe ko julɓe yeesoto ma daro yani si tawi woni aybini ɓe ko julɓe daroto wiyama ko a saboterɗo ko julɓe daroto wiyatama wonde bi ma'ana ko a neɗɗo mo fina ko a neɗɗo mo annda ko a neɗɗo fidduɗo tawale ɓeeɗo ko haaɗaɓe aybinede sabu Allahu tabaraka wa ta'ala aybini alyahuda e annasara e nokkeli hewɗi. on anndi hay probléme masihu dajjal mo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yewti en fi muɗum yani seede ɓeeɗo oɗo hasbil fikri oɗo guerre idéologique mo tawata ɓeeɗo no haɗirde en hannde hay so tawi woni ɓe wallitorɓe pinkale e dagaje bi mana e sarkombaji fi mehugol diina l'islam walakin ɓe yiltaaki kadi haqqilgol ɗen ɗeɗo haqqille détruise haqqille ɗen tourna ɗe fewtina ɓe ko ɓe faala kon taw ko enen ɗiɗi waɗanta ɓe campagne. ndaare masihu dajjal nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no fiinale ɗum nelaaɗo maaki masihu dajjal o aroyay si o ari o contourna e haqqillaji yimɓe ɓen o hollay ɓe ko woni kon goonga fof ko fenaande o holla ɓe ko woni kon fenaande fof ko goonga o majjina haqqillaji maɓɓe ɗen ko holla ko kanko woni Allah si tawi woni o holli ko kanko woni Allah o nodde jama on e rewgol mo
ha jama on nelaɗo maaki fa yastajibuna lahu wa yuminuna bihi jama on noto noddandu masihu dajjal ɓe gonɗinamo ɓe hoolomo ha tawa jama on ka hoore leydi jogitike mo ko Allah nelaɗo maaki neɗɗo gooto ɓurnoɗo moƴƴude e on saayi on zaman sakkitode zaman nelaɗo maaki fa yaqumu rajulun khayru nnas aw fa yaqumu rajulun min khayri nnas imma o wona hara ko kanko ni neɗɗo ɓurɗo moƴƴude e on saayi ma hara ko neɗɗo jeyaɗo e ɓurɓe moƴƴude on e on saayi nelaɗo maaki on ɗon o yiyay tum masihu dajjal o janngata yeeso makko haada kafirun o ɗo ko o kefero si a maraji imanu a yiyata si a welda e Allah a yiyata si a ala imanu selluɗo a yiyata ɗum a yiyay masihu dajjal ko Allah par ce que o toɓinayi ndiyam ɗam o fuɗinayi fuɗi ɗin o riminayi leɗɗe ɗen o waɗay kala ko o faala o waray goɗɗo o wurnitamo o nanngay goɗɗo nelaɗo maaki o nanngay goɗɗo o seeka mo pecce ɗiɗi o inna on tigi yo o wuurita o wuurita o inna ko homboni Allah o inna mi gomɗinima ko woni Allah nelaɗo maaki hanin hara o gomɗinaali mo sabu o gomɗini cheytan o luddika nder yiite neɗɗo gooto julɗo gomɗinɗo Allah haynoy to masihu dajjal o fokkitano masihu dajjal haɓoygol mo yimɓe ɓen tigiri ko annittare haqqille ɗen majjino o konɗen haalde ɗo démocratie laïcité ɗum no mari programme molanaɗo ko suwata e hoore meɗen wona tonɗo ɗo balno mawnude tun seeɗa seeɗa yaw hannde ka bureau ji meɗen yaw hannde ka saare kala ka naatuɗa yiiɗa hakkude julɗo e kefere so ɓe potti ko bon fet ɓe wurodirta julɗo on no jaɓi 24 ko fet chrétien joni no jaɓi 24 ko fet haqqille maɓɓe ɗe woni goo tum ko waɗi oɗa kanko so yewi masihu dajjal o immike haɓoygol mo nelaɗo maaki hadis on no ari ka sahihul boukhari nelaɗo maaki ko julɓe ɓen tigi nangata ko yimɓe ɓen nangata mo yimɓe gomɗinɓe masihu dajjal ɓe inna ko honto wonɗa yewde eppi hiɗa hawji o inna ko o neɗɗo arɗo ɗo wi ko Allah ko ka o mi fokkiti yeesogol mo o feney yimɓe ɓen tigi ɓe nanga mo ɓennan a feeti a annda ko Allah ni o inna ko ono feeti o wona Allah nelaɗo no maaki fi o ko o wiyete masihu dajjal ɓe inna mo a feeti ɓe faale wargol mo woɗɓe ɗo inna hiɗon anndi masihu dajjal no wi on woto on waru hay gooto si wona kanko jonni on ɓe nanga mo ɓe naɓa mo ka masihu dajjal o lanndo mo inna ɗa gomɗinilan ko inna mi gomɗinama miɗo anndi ko a fenowo wona Allah ko a wiyete masihu dajjal on tuma o inna foccemo ɓe nanga mo ɓe piya mo haa ɓalli makko ɓanndu makko no nguuta masihu dajjal lanndo mo ɗa gomɗininmi o inna miɗo anndi ko a fenowo mi ɓurti hoolaade ko a fenowo o nanga mo waɗa seere walta hoore makko waɗa mo pecce ɗiɗi si tawi woni o teekitimo yeeso jama on o inna mooɓito ƴeewede wattode mooɓito o immo o inna a gomɗinilan oya inna miɗo anndi ko a senowo wa wiyete masihu dajjal mi wawatama gomɗinde on tuma jama on fof yana e hoore makko ɓe inna o warima o seekima ɗiɗi o immintinima a jaɓata gomɗinamo o inna koni yo min miɗo suti o ka on sutakimo ko o wiyete masihu dajjal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe mata on tuma masihu dajjal o adda laɓiti hirsugol ɗo neɗɗo on tawa jama on fof no aani no maati o wiya wota on maako si tawi woni o warilan min hannde o warata hay gooto hannde kadi sabu kenande makko nden feeñi si tawi woni o faalama hirsugol oɗo neɗɗo Allah waɗa ko way wasila ka daande makko tawa laɓiti naatata o nanga oɗo o huɓɓa yiiti o bugomo nder ton jama on sikka nelaɗo maaki fa yahsabuna annahu qadafahu fi nnar nelaɗo maaki ɓe sikka wonde kaka yiite o bugimo tawa kaka aljanna oɗo neɗɗo woni ko o naatoyi iɗon anndi masihu dajjal simo prépara ko arowo ko sakkitorde zaman majjinowo ɓeeɗo yimɓe tawnooɓe ɓe jaɓaali janngude ɓeeɗo yimɓe tawnooɓe ɓe jaɓaali anndinaade ko womboni Allah ɓeeɗo yimɓe ɗurninooɓe e ndeeɗo deftere Allah ɓeeɗo yimɓe ɗurninooɓe e kaaɗo diina ɗurnii bi maana e ganndal kaaɗo diina tawi hiɓe wuuri ta hoore leydi hay huunde walaa ko ɓe annditi kaaɗo diina si wonaa si ɓe arii ɓe tokkiɗii ɗo waɓotuuji ɗe ɓe hooti ɗulle kadi ko wafalilu min hum ko seeɗaɓe maɓɓe fi masihu dajjal hino ari e hadisaji selluɗe nelaaɗo yowtuno fi makko ɓe peññinani jama o wonde o aroyey si tawi woni o aroyi kawate molanaɗo waɗoyey nelaaɗo maaki ko wonoyta sabu warugol mo ko annabi Isa alayhi salam ɗo gasa woɓɓe inna ko holto yiiɗen fi masihu dajjal yirto ka sahihu muslim hadise oɗo sonnajo maaketeɗo fatimatu bintu qays o maaki ñande goo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓayti woni ɓe inni noddinomo o yo o noddi jama o nooti ka juulirde sonnajo o wi mi ari mi juuli ka saffa yeeso sonnaaɓe ɓen tawi meɗen ɓattondiri e worɓe ɓen ɓayti woni nelaaɗo salmini ɓe dari ka hoore mihrab nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe jogii cukkorku maɓɓe ka hoore mimbar
nelaaɗo ɓe jali ɓe urgini ɓe jali ɓe urgini nelaaɗo ɓe maaki ɗon anndi juuluɓe ɓen fof mo kala e woni e place mum no woodi komi yewta on jama on fof jooɗo nelaaɗo ɓe jala ɓe maaka miɗo faala o yewtude nde oɗo yewtere nde Tamimu Daari yewtinmi yaani Tamimu Daari ko sahabajo tawnooɗo ko chrétien jo haɗi o yirto o gomɗina nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam o naata kal islam nelaaɗo maaka Tamimu Daari Allah no hollimo kawase momi heewno on yewtude no gasa hara on hoolaaki kono miɗo yiɗi fillitaade ko o yewtilan kon e tawde mooɗon ndaaron si haqqille mon ɗen nanngay ndaaron komi yewti on kon si wona e gootum nelaaɗo maaka e hino ɗo Tamimu Daari o arii o tawiilan ka juulirde ɗo o sifaniilan wonde o yahii haa Allah hollimo masihu dajjal yaani hari mo wonduno e yimɓe ɓe yonayno ɓe ɗannuno capantato ɓe ƴettilaaɗe yimɓe fokkiti nokku goo ka woɗɗi ɓe yahi ndiyan ɗam bugiiɓe haa ɓe majji ka bahar ɓe yahi ɓe yaltoy e suriire goo ko anndanɗaa hoore ma nde hoɗaaka Tamimu Daari sahabajo mo wi ɓay men jippite e nden ɗon suriire min tawi ko ɓuri wi moolanaangi woni yeeso amen min hiyaali batte koɗo ɗum ɗon min jippi mi wiyo min yewta joldi jippagol amen min fotti e kullum hikun ɗuuɗi sukundu hiko wiyee aljassasa hikun ɗuuɗi sukundu sa ndaari ko yeeso anndata kon ɗo ko honto yeeso e ɓaawodiri kum fof makkum kun suumi min wii ko hombo ni ko wi'i men ko wi'i ko min wiyete aljassasa on tuma sahabaɓe ɓe ngaldi ɓe wii ko honno an wonirɗaa ɗo ko honɗum woni siyaake maaɗa on tuma kullum ko wiiɓe ko daaba mum ko wiiɓe yahee e nokkel kaari si tawi woni on heewti fewndoɗaa yahee on taway goɗɗo goono ɗon o wowlanayi on fii an ko hombooni min sahabaɓe ɓen ɓe wii min yaha min tawa neɗɗo no darna himo haɓɓaka hoore makko haa ka koyɗe jolokooje moolanaade min yiyaali e neɗɗo wi njanii sifa oɗo neɗɗo ko Allah tagi kon ka hoore leydi si tawi woni min heewti min yewtude e makko oɗo masihu dajjal si ɗenni ko an hombo o innanmi yeetoto on ko hombooni min kono jaabeelam taw lande ɗo mi woni on landaade o lanndooɓe fiifiiji ɓuy wonɗi wadde ko aduna tawa himo humpidi fi muɗum haa o lanndoyooɓe o inna ene Muhammadu nelaama e yimɓe ɓen ɓe inna hihi o inna ko honno hakkude makko e arabuɓe wayi ɓe inna arabuɓe ɓen haɓunumo haa Allah okkimo doole e hoore maɓɓe o fooli ɓe o udditi Makka e Madina on tuma oɗo Tamimu Daari o maaki ɓayti min yewtimo ɗum masihu dajjali wi'a no haanani yimɓe ɓen donde ɓe ɗofto on gorko wiyeteeɗo Muhammad si tawi woni ɓe feccini ɗum ɗon on tuma o yeetoɓe ka fakkitorde questionji makko o inna min ko min wiyete masihu dajjal hewtika Allah buntanan kami humi ɗo mi yalta e yimɓe ɓen alaa ka mi naatita e leyɗele aduna ɗen si wona Makka e Madina mi jinda e aduna on fof e nder temmaji 40 mi waɗa ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo jooni noon haray oɗo himo arde si tawi woni o aroyi enen hiɗen gomɗini wonde o aray par ce que nelaaɗo maaki o aray si tawi woni o ari annabi Isa alayhi salam aroye ko sakkitorde zaman par ce que Allah no daali wonde annabi Isa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum oɗo annabi Isa o warata ɓeeɗo annasarankoɓe ɓe nanndinana e annabi Isa wonde ko annabi Isa ɓe waɗi Allah daali walakin shubbiha lahum ɓe waɗi goɗɗo kono ɓe nanndinana e mum ɓe waɗi on e annabi Isa alayhi salam Allah daali bal rafa'ahu llahu ilayhi Allah ɓantu annabi Isa ka makko o maayaali idan ɓayti noon jooni o yahi woɓɓe goo adda jooni landal ɓe inna alqur'ana no contradiri hoore mum par ce que nokku goo no Allah daali ya Isa bni Maryam inna mutawaffika wa rafi'uka ilayhi yani inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ko ayyo Isa komi waray ɗo ma mutawaffika wafatu arɗo on ɗon wona ko arabu wiwo wafatu filata mayde ko waɗi ɓeeɗo yimɓe majjuɓe fof sa ndaari duɗɗande maɓɓe nden a tawayta ka alqur'an woni koɓe ɗuɗɗini yani wafatu no ara wona bi mana al maut wafatu no ara taw ko bi mana annawmu hara ko ɓaygol Allah tabaraka wa taala faani haray ɗon ko ɗum woni ko faana kon ni nder aya on o aroye ko fakkitorde jamanu nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki jippagol annabi Isa taway jama on no juulude subaka hara oɗo imamul mahdi almahdi almuntadir yani oɗo haray ko kanko ardi julɓe ɓen toon ɓe jande kanko ni amiru maɓɓe ko kanko ni imamu maɓɓe si tawi woni ɓe yettitika ɓe hayno annabi Isa ɓe annditamo wonde ko kanko ni par ce que ɓe yeey no jipporta noon so jippike ɓe yii ɓe anni ko annabi Isa on tuma imamu o yirtito ɓaawo o inna o ayyo annabi Isa arjulna men nelaaɗo maaki annabi Isa ngantino o wi a julne on onon ko on moftaliɗo mari hoorejo on tuma ɓe sattondira seeɗa ɓe inna moodi julnu men
ko annabajo allahu taala nelaɗo maasi annabi isa feƴƴa yeeso o dulliraɓe alqur'anare sippide muhammadin sallllahu alayhi wa sallam waɗi noon kamɓe ɗiɗo ɓe lutondira annabi isa o jippodata e diina hessa goo ko o jippoto ko semmingol diina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si tawi woni o ari e jullugol ɓe ko ɗon o haynoto masihu dajjali o ɗo annabi isa ɓanto ndaara mo on tuma masihu dajjali fuɗɗo yoosude ka dande makko annabi isa hara hino juulude nelaɗo maki si annabi isa tongitino ɗon seeɗa o fof makko o yoosayno walakin annabi isa immoto o jokka mo ɓe dogiday haa ɓe yaha naatugol palestine nelaɗo toƴƴi nokkure nden yani makan nokkure wiyetede luttin nelaɗo maki ko kewɗo ɗon annabi isa hewtitotomo o wara wiyeteɗon masihu dajjal on tuma pewal ngal e nunɗal ngal absa kafoore leydi idan annabi isa alayhi salam o wonaali si wona annabajo allah jiyaɗo allahu tabaraka wa taala ko tawata ayeji alqur'ana naali siɗi sensiti ɗum woodi julɗo haalano majjede ɗum ɗo min ngalɗinan moƴƴa ko tawata comme mi isa intat seƴƴiɗo ɗo battaneji sukaaɓe ɓe anndanɗa hoore ma ko sukaaɓe worɓe ma ɗum sukaaɓe rewɓe hino ɓorti haa laaɓi ma hino waɗi pantalon hoy seere hino jinda hino dawra woɓɓe no dogiday o tewje no yara beere ndaara tiiɗo yaasi tawa ɓeeɗo ko yimɓe julɓe ni tawa noon ko ɓe woni feetande ɗo ko ɓe woni yeeɓude tanji maɓɓe e muɗum ko ɓe woni yarande ɗo beere haa ɓe junnitoo allah daali takadu samawatu wal ardu yatafattarna minhu hay leydi nin e kammu ngun hino faala seekitaade monengol konngol ngol ɓeeɗo wiɗi wonde annabi isa alayhi salam ko ɓiɗɗo allahu tabaraka wa taala kono so tawi woni majjere men suumi haqqille allah daali walaqad saddaqa alayhim iblisu dannahu fattaba'uhu illa fariqa min almuminin ande iblisa no mbaɗno mission gooto wonde o majjinayi en e laawol sirat almustaqim alqur'ana wi he awade ko iblisa fodunokon ko woni gonga ko iblisa fodunokon wonde o majjina yimɓe ɓen alqur'ana wi ɗum woni gonga fattaba'uhu ɓe jokkimo illa fariqa min almuminin si wona seeɗaɓe gonɗiɓe allahu subhanahu wa ta'ala suɓe julɓe tedduɓe haray ɓeyden waajagol ɓengureji men ɗin ɓeyden tindingol ɓengureji men ɗin ɓeyden laaɓalngol ɓe reedu ɓeyden hollugol ɓe ko holɗum woni ko lornata ɓe ka allah tabaraka wa taala janngol haray no hananno ɓeeɗo julɓe nde ɓe reeno to e ɗeɗo ñalaaɓe sabu faljere goo kadi no naati nder ton mbuyi emen kadi annda organise gol bayana sona 31 décembre yani ɗo kadi ko faljere moolanaade par ce que jemma on ko jemma annasara no hannonno julɓe ɓen ɓe fof maɓɓe ka ɓe wonata nder cuuɗi angadi sa organise ɗo bayana 31 décembre a noddi jama julɓe ɓen tawa yimɓe ɓen no yiɗi yahugol ɓe heɗitoɗiɗo yewtereji wala kini e hino yaroɓe beere e hino rewɓe ɓortiɓe e hino yani musique ne saare ne fof a noddi an kadi yimɓe ɓen ɓe yalto ko yaasi aray ɗum kadi ene wonɓe wadde bayanaji ko erreur ko faljere monanade nde haanuɗen corrigegol organise le 29 maɗu le 30 maɗu le 1er ma le 2 yani oɗo waaju ma jama on fama l'islam araali liddondirgol e goɗɗum na ya wi jonɗa wadde an kadi konko concurrence l'islam na dawa l'islam nano joni a fiita ɓeyɗa yahu amugol joni enen kadi organise en ɗo ɗum ko faljere monanani ndaare koni feƴƴude ngal ɗo ndeɗo ɗayre ndeɗo faljere no soñji monde musulman on hannde ndaare ko feƴƴinide yaade balɗe ɗo musidɓe ɗiɓe tedduɓe hannde julɗo kala no aanide e hoore mum ko holno o sortorta ele jagguwan yahude a nasara ko holno o hettirta hoore makko ko holno kanko kadi o dardinirta o ɓanta hoore o wawa feejugol ko aduna joni ndaara ɗo mojo ɓum julɓe seeɗa ni enen tummondiren ɗo wiyen joni ɓay ɓeyɗa no amude ɗa bon waɗen terrorisme mahin yahen wartude nde koye makko jonno ɓeeɗo hannde ɓe huuɗiti oɗo aduna ɓe jogii aduna ɗo haray a soñji julɓe ɓe wona konko fokkiti ɗon musidɓe ɗiɓe tedduɓe ɗum ɗon naa ko nafata l'islam ko tuuningol l'islam ko ɗum kalmo koɓɓen ɓe maati kalmo koɓɓen fendoɓe maati ino haana ɗaɓɓiteede moƴƴa sensité moƴƴa ko holɓe woni ɓaawo ɗiɗo attantaji wonɗi waɗde par ce que wonɓe ɓe wadde so tawi koye innde diina ɓe fenay diina wollaali ɓe ɗum alqur'ana jeppinoto wi'i la ikraha fi dine qad tabayyana rushdu min alhayy bimana force alaka diina hannde kadi si tawi woniɗa hoɗi ɗo goɗɗo hino amude ɗo ko wodanma bimana ko noddugol mo waajomo yo ɗanni musique ko wotaw amu yo waɗu ɗum ɗo bil hikmati wal maw'izati l hasana tawa kaya yowtiron tigi gandal yowtiramo kadi konnguɗi labaɗi si tawi woni o jaɓaali o wiɗi ko maw ama ma ko ma o yahata église hananama a wiigol a kala wiɓe ɗo yahay ka église daroɗe warenɓe ɗo ɗum ko faljere monanaɗen muslimi
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mo wonduno e alyahud sakkitorde gurdam makko nelaɗo haɓaali ɓe ɓaawo oɗo aya sippade nelaɗo ƴettali ka faami ɓe la ikraha fi ddin nelaɗo no wonduno e annasarankoɓe o haɓaali ɓe fii hon ɗum nelaɗo no anndi wonde wona forcé woni diina haɗay daragol sikki ƴetti heɓugol ɗeɗo haqqille mi heɓa ɗo jooni ɓomri mbiyami mi bungo kaɓe woni ɗo mi heɓa ɗo jooni essence mbiyami sunna ɗo haray ɗum wona haqqille diina noon haqqille diina tan ko ya yetti e yimɓe ɓen ko honɗum Allah wiɗi si tawi woni on tigin o jaɓi fa biha wa ni'ma si tawi woni konnguɗi maɗa ɗin gaynaali certo mum ɓanti juuɗe maɗa ɗen ko allahu subhanahu wa ta'ala toroɗa Allah e hoore on ɗo jiyaɗo si tawi woni himo lorruma Allah iɗa anndi komi jiyaɗo maɗa laaɓuɗo ɗon a holle laaɓuki maɗa kin iɗa anndi komi jiyaɗo maɗa laaɓuɗo mi jaɓata ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo mi acciri ɗum ɗo e ɗum ɗo sabu ma oɗo lorriɗam mi torkema Allah walla nge dow makko hontuma imma Allah tabaraka wa ta'ala fewnamo maɗum Allah waɗa mo kawo hanndi moye wadde ɗon kono haray a woodanama ƴettugol aalaji yaha wiya no watte taƴagereji musɓiɗi ɓe tedduɓe ɗum ɗo ko sonndugol aduna on ko wirtugol diina tan ni ko wirtugol julluɗen ni wona sabu hannde kadi e nder aduna on kala ka yewɗa mari waare ko a woni rebelde on kala ka yewɗa ina waɗi mbaaji diina ko a woni rebelde on taw ko sabu yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma taw kadi doole maɓɓe ɗen ko ɗon hatti anndi ko ɗum waɗi kama koɓe ɓe matayi yani ɓeeɗo hiɓe e qaida principe maɓɓen ko wiyete toon udrub wahru yani tappudoga ɗum wona fiiro noon nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe haɗiraɗi noon udrub wahru arɗa ɗo tawa yimɓe ɗo tappa ɗo tundoga yaha suuɗoɗa wona jere l'islamu noon l'islamu so tawi woni waɗa gere o avertise l'islamu so tawi woni waɗa gere o fewjode fe l'islamu so tawi woni waɗa gere ko e hoore dental julɓe marɓe imam marɓe amir taw ko on ɗon amir yeesojo kanko orientata julɓe ɓen ko ndaaro taw ɗo ko ma haɓe hannde kadi ko signe ndi haade ndi yeeso ɓeya ɗulle kadi koyo taw hara yimɓe sakki diina si tawi ɓe sakkaki diina tan communauté ɗo ko heeferaɓe communauté ɗo ko julɓe yo julɓe ɓe jokku diina maɓɓe kam ɓe noddira ɓe e jikkuji maɓɓe ɗin ɓe terto ɓeeɗa kadi ɓen ɓe wona e diina maɓɓe kan haray ɗum ɗa wona ko nafata julɓe ɓe nomon ɓe tedduɓe mi anndi ɗum wattori ɗum ɗo nder ton aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن الاحتفال بنهاية السنة الميلادية هي ليست من العادات الإسلامية. hare noon hunin allahu tabaraka wa ta'ala anndin julɓe ɓen wonde yaltugol feetana ɗeɗo julɗele ɗum ɗo jeyaaka mana wona julɗele jeyaaɗe e julɗele l'islamu ni julɗo haana yaltande ɗum ɗo musidɓe ɓe julɗo haana paranade ɗum ɗo julɗo haana ɓiirande ɗum ɗo lakkere julɗo no haani jooɗaade ɗo heƴa ñannde tawi sifa ɗum ɗo no wadde e nokkuure ko woni haray ko ɗum ɗo woni ko haanani en kon hare noon annde yaltugol feeta e ndeeɗo ñalaande wiigol par ce que woɓɓe kadi hino suumi wadde ɗum e feetejo ɗe balɗe mi ari mbiɗo feƴƴide woni mbeɗe waynondir woni bon fet ene a faamani bon fet ka holgo kam mom kaaka am min o wii en fof min o bon fet ka moɗon o yaha bonda ko 30 no wadde ɗon ko fiimen on ko mine fii on ɗum kono par ce que 30 ko fii lamnugol hitande par ce que ko ɗum ɗo wona suumirede hara min julɓe ɓen no haani heɓude ngal ɗo gandal e ngal ɗo funa pourquoi 30 décembre fii hon ɗum oɗo 30 décembre mi maana ko est ce que ko fii hitande no lamnude ɗum waɗi tawi teteɓe ɓen no organise o ɓe ama ɓe yima yaani ɓe waɗa ubanduji molanaɗi ka haray goɗɗum no soomi nder toon haray annduɗo no anndi ko honɗum woni soomi oɗo kadi yaani 30 décembre haray no nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maati laysa minna man tashabbaha bi gayrina nelaaɗo maati jeyaaka e meeɗen enen julɓe ɓe kala namdiniiɗo e goɗɗo goo ko hina enen ko très simple l'islam suuɗaaɗi hay en laysa minna man tashabbaha bi gayrina e hadise goo nelaaɗo maati man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum kala neɗɗo nanndiniiɗo e yimɓe haray ko o jeyaaɓe e maɓɓe musidɓe julɓe ten kala nanndiniiɗo e yimɓe haray ko o jeyaaɓe e maɓɓe a anndatagoy ɗo ñannde noon maayiɗaa nden ñannde a annday wonde a jeyaaka e julɓe ɓe heewi yimɓe ɓe Allah daali wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun Allah daali no woodi woɓɓe feeñanoyay ɓe ka Allah ko ɓe sikkaano musidɓe julɓe ten a wonay ɗo sikka hiɗa e diina
sikkani kay imanu hiɗay gomɗinal yaha ka Allah tawaɗa woɗɗodiri ɗum boɗal mashriqain Allah daali wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah daali min yaccoto e ko ɓe golluno e golleji il faut majji min waɗaɗi haba'an mansura bi ma'ana tollari ruyeni yo Allah dandu en ndiɗo perdi musidɓe julɓe tedduɓe gollaɗo ha ɗum wa'awa pelle yaha yawma alqiyama taw ɗum fof koyo duufindire ruuya yaha attama kadariɗa ɗum haɗa ala hay wonde kon woni sabu mum a golli golle goo a ƴetti poson a woppi e nder golleji ma ɗin tawa ɗum ɗo yadata golle ma ɗe woni foroɗi ɗum no wonmo sarɗiɗo joni yani soodiɗo baɗiji Dakar ɗo ɗe yaha adda basin waɗa otowa ngal ha ngal heewa ɗaɓɓa kilo goto dorogu sorna nder ɗon andi so ari ko yeko dorogu wiyeteɗo nanga otowal ga haray masuji on foto wiite tan haray noon ko Allah kadi ko ni sa reway Allah a laɓɓinanay Allah ko ɗum waɗi Allah daali wama umiru illa liyabudu llah est ce que ko ɗum kadi ɓe yamiraka si wona ɓe rew Allah a Allah ko wi tigi tigi on koya rewmu haray si on tigi wattiri tuuli ɗumani ɗum Allah daali mukhlisina lahu ddin siga jamboto Allah mukhlisina lahu ddin Allah daali yo taw kadi ko ɓe laɓɓinanɓemo diina tan yo taw ko ɓe laɓɓinantemo diina tan andi so tawi woni a juuli a timmini a hoori a timmini a waɗi a hajji a timmini a nandinike alyahude annasara andi haray a waɗi wama umiru illa liyabudu llaha a heɓimo kono mukhlisina lahu ddin haray a heɓani Allah nokku ɗum o faama o yiɗɗiri kadi hunafa taw ko ɓe laaɓuɓe kadi ndaaru suratul bayyina pourquoi mi addani aya on par ce que en fof e wurdimi wama umiru ɓe amirata illa liyabudu llaha si wonaani ɓe rew Allah min rewima Allah daali mukhlisina lahu ddin taw ko ɓe laɓɓinanɓe mo diina tan Allah ko an tummen waɗani ko ko min waɗi fof ko an tummen waɗani Allah daali awa hunafa awa taw ko laaɓuɓe kadi alhaaliji mon ɗum mana yo taw hay on nanda on jigɗa hayɗi nokku taw ko on kene ɗiɗo laaɓi ɓoyi ko ɗum wiyete hunafa'a Allah no waɗi yeeso ɗum wa yuqimu salata wa yutu zakat Allah daali wa dhalika dinul qayyima wa dhalika dinul qayyima ndaɗo siɗa mari ɗum ɗo haraya mari e tawi woni a ala ɗum celno haray simano wurtini si a ala ɗum ɗo o si tawi woni a mari illa liyabudu llaha a ala mukhlisina lahu ddin haray a borrama siɗa mari illa liyabudu llah mukhlisina lahu ddina tayna a hunafa haray a borrama هنا حنيفا الله دالي حنيفا وما كان من المشركين داري ما يوتي النبي إبراهيم ko laaɓunoɗo o jeyanoka e sirkoɓe mana o nandali e maɓɓe o jiibali ko ɓe jiiɓe o jettali ɓe ƴetti o ñamali ɓe ñaami wattaji ɓe watti waɗi ɓe wi daaɗi man ndaaru hoore ma alqouran wi balil insanu ala nafsihi basira ande wajude ɗuɗɗiɗe ɗum tungudi nelaɗo har ɗuɗɗintano waɗi nelaɗo har ɗuɗɗintano waɗi kanon ko ɓe daari hutubaji nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɓeyi ko nelaɗo yewta no yimɓe ɓen si meedirama hannde saƴƴata 25 minutes tanani hutubaji maɓɓe ni andi enen ɗo en ɗuɗɗinay ɗum haalani ndaaru hoore ma alquran wi balil insanu ala nafsihi basira walaw alqa maadira banu adama mo anndi hoore makko mo kala no anndi hoore mum ay so tawi woni on tigi ngandinike adde saccinike ɗumannike discuti ɗumannike ɗa anndi hoore ma ko a won ko ɗa anndi gonɗum ɗa wadde ko honno jallata ɗa anndi gonɗum faalaɗa ko ɗon yelaji maɗa haray ɗo ko falɗe yewtude diina tan ko laaɓal a laaɓay a reway Allah tun hara shirkanani ko ɗum woni mukhlisina lahu ddin yettoɗa kadi laaɓa e ko wiyete ko ɗi jiɓayeji o keferago e sirku e alyahude annasara laaɓa e ɗum ɗo waɗi sa ndaari hoore ma ndaariɓe e chrétien ɓe alyahude annasara ndaariɓe e ndaara hoore ma ko ɗum sendi o sa yi ange ɓe hiɗon terti aranargol juulato de sa yi ange ɓe ɗon terti e jikkuuli ɗon terti e ɓornateeri ɗon terti e mbaaji ɗiɗon terti e alhaali yettu Allah mala anndi ɓuyno ɗo sa yaldi ɗo ɗa waɗi waade hiɗa waɗi coñci maɗa ɗin ka nelaaɗo wanno ɗon coñci mum ɗin coñci ma ɗin feƴƴa holɓu nder maɗa nden sa feƴƴi kon ɓeyata ɓe jalete ta ɓe jalete jaɓu noon nde jaleede laawol kisal ko laawol jaɓu nde anndi kala jaɓuɗo jaleede ko aduna ɗo fi diina o jaloyey yawmal qiyama salinoɓe diina ka kala mo jaɓaali jaleede ɗo o jali ɗo
o jaloyto to par ce que qur'ana no yewtino inna alladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun ɓeeɗo yimɓe bandiɓe ka aduna ɗo ɓe laatino ko ɓe jalkitaynoɓe ɓeeɗo julɓe jalkita julɗo siɗɗo ma fiihi mo waɗi waari tawɗen andi bellet ɗum koye diina ndeya jalkita julɗo siɗɗo ma fiihi mo raɓɓini conci makko tawaɗa andi bellet ɗum koye diina jeeya mata anda eto anda ɗum koye diina jeeya nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe seerani ɗi ɓe yaɓira yimɓe ɓe ndi nelaaɗo maake hussu shariba wa ahliqu liha wa afliqu liha hussu shariba wa afliqu liha wa khaliqu lmushrikin nelaaɗo maaka sembe ɗiɗo sunsunkoji moɗon accito mbay mon nden lundu ɗon shirkoɓe heeferaɓe ɓen seydna oumar fewndo o mayeño imo waali kadanji makko ɓayo tubama yimɓe ɓen no arde naata kala arto naata yurmina du'anomo toranomo allah yimɓe ɓen no yaltude suka gooto ani naati tawi mo watti pantalon no adi ha jippi kala kolɓule makko ɓayti o adi o yurmini o du'anike seydna oumar o gokkiti yawde seydna oumar wi noddanenan o suka on ɗo yawdiɗa tawi gonum on o yii dare sahaba ɓen tawi ko oumar yii conci makko ɗi no feƴƴi holɓo nder makko ni oumar wi ko ayyo suka ɓayo ari ko ayyo suka to woni conci maɗa ɗin o maati dhalika anqa li thawbika wa atqa li rabbik o wi ko ayyo suka to woni conci maɗa ɗin irfa'a thawbaka to woni conci maɗa ɗin ko ɗum ɗon ɓurata laɓɓingol conci maɗa ɗin ka dewal allah ko ɗum kada ɓuratama ɓattinde kulol allahu subhanahu wa taala yani kano ɗon jonon pourquoi haɗi enen ɓeeɗo julɓe jaɓen hannde ma walla wonen jaltitaɓe ɗum ɗo ko ɗum waɗi ɓayti woni julɓe ɓen jalirama ɗum ɗo sonnaɓe ɓen jalirama tiggaje sonnaɓe ɓen jalirama koɓe guumi e ko landititay ɗum ɗon allah daali inna alladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun ɓe laatino hiɓe jaleno julɓe ɓen wa ida marru bihim yatahamazun si tawi woni julɗo feƴƴino yeeso maɓɓe ɓe muñƴondira ani muñƴondiral ngal ɗon ko muñƴondiral jalkitaare on tigi feƴƴa tum ɗuman daarindire enen jale mucce nga taw ko holɗum fi tummo woni e diine wa ida marru bihim yatahamazun wa ida inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin yani so tawi woni ɓe arti ka maɓɓe ka ɓen wureeji maɓɓe kamɓe hiɓe welti kamɓe ɓe welti kamɓe koɓe ɗuma koɓe laɓni kamɓe koɓe yiɓe finuɓe kamɓe koɓe ɗum koye ɗum ɗo fakihin allah daali wa ida ra'awhum qalu inna haulai la dallun si tawi woni ɓe yii ɓeeɗo julɓe yeeso maɓɓe a fuɗɗa tungalde man salkata sertenoɓe ɓaawo ɓeydu ɗiko ɗo waɗana yaata ɓaawo kattani wa ida ra'awhum qalu inna haulai la dallun allah daali wama umiru alayhim wama ursilu alayhim hafidin kawale ɓeɓe accituɗon golleji mon fof hiɗon jokki ay woɓɓe yahino ha waɗi caricature ne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo yaltini aduna on publié tawjine jol no waali ɗaani no wi no wonde ndina ka hikmata o aɗa ɗen ka hikma inchallahu taala yani ɗum ɗo firintine nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam firinti kaanuɗo kaanino mo nder aduna allah on holla nelaaɗo wonde ko leɗɗo terroriste tawi allah daali si hewtama ka dangal fal yawma alladina amanu min alkufari yadhakun yani jalɓeɓe nga fal yawma hannde alladina amanu ɓeeɗo gomɗinnoɓe allah ka aduna min alkufari yadhakun kamɓe kadi ɓe jaloye ɓeeɗo heeferaɓe ceerno ñande yewɗa ñande dariɗa ala ko kiɗɗi ha hewtuma ne ñande hade neɗɗo saniɗo diina nandiniɗo ɗo e alyahuda e annasara daare ɓiɓɓe men rewɓe musidɓe dilɓeteɗi daare ɓiɓɓe men rewɓe hannde kaya lebalde menen daro jonugol goɗɗo gol waɗi kofunaru men e jakka ɗum kadi no iwa a wiyay ko femba ɓayti o salligete ha ɗuman ko waɗni ɗum o fooɗi ɗo waɗini ɗon kefi ɗum luttitayal menen ɓay o yii men ko herti tawi ma o waɗa goɗɗum anndi senen alhaali ɗo nannga goɗɗo alhaali nanngimo ɗon kamin funnodir ɗon o yii menen subako ɗum heewi koɓe julɓe si tawi noon si tawi juulama noon gasi wala wiide ni goɗɗo ko wimo non koye julɓe tous les temps koye julɓe non allah laɓɓin fuɗɗerde maɗa nde danni o ɗon waɗande baya noon tono e lawol ngol laɓɓin fuɗɗerde maɗa nden allah tan allah ko ɗo darata si ɗo naati danni on mo jannuma ɗum tan sa wi o yo hirade kola awdu rabbi nas o annatagol hukkoye tagol danni oɗo dani no yewta yimɓe
wonde ko ni diina gartirta ko ni allah faanira yaaki haɗi ɓeeɗo huula allahu tabaraka wa taala tiya waɗata ko moƴƴi kon accu moƴƴuɗo waɗa ko moƴƴi andi oɗa haɗi o herti dariɓe ɓe yeeso makko joni simo habbino no gasa menen kadi min wolay goɗɗum si woɗade dekkiɗo min wolaneno mo goɗɗo wallahi nasihatan lahu laaɓalngol mo reedu par ce que ko menen o herti ha o woni kommongol si oɗa deƴƴino min wolayno kono andi yani allah daali e bandi walla e bandi daiman al akhillau yawmaidin adu babum li babin aduwun illa lmukun allahu tabaraka wa taala daali kal ko welduno kon ka hoore leydi ɗo tawi naafijine andi ɗum groupe aji no woni ɓuyka ɗoɗi ɓuyka hawtita ɗo groupe aji taw ɗum welda anana e hoore dina fes allah daali ɓen ɓe ayroyen yawmal qiyama al akhillau yawmaidin baduhum li babin adu allah daali ko ko weldunoɗo e hoore tappale e hoore yeddugol allah e hoore salagol diina allah daali baduhum li badin aduwun ɓeeɗo nden ñannde hare ko ɓe ayrude musiɓe juɓe tedduɓe ñannde o bandi nannga haɓɓa façon bandi on noon fof bandi ka taali baafu bandi yani ka quartier bandi ka gouvernora bandi ka ministére bandi ka président bandi e kala organisation ji ɗi anndanɗa hoore ma allah tabaraka wa taala ino yeɗede diina makko kanno ɓiƴeede allah tabaraka wa taala o daali ko nanngay ɓe ɗo nden ñannde ɓe si yiidi ka aduna ɗo ɓe weddi walakin ton koɓe ayrude من سورة سبع الذين وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه فلو هي سراب بذلك بوي الله ننذك في الرسول وقال الذين كفروا فلو هي سراب بوي لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه من غونغين تاند القرآن ركون وي min hoolaaki o mo qur'ana jippi e dow mum o kadi min hoolaaki mo min hoolaaki qur'ana min hoolaaki mo a sikka noon ko kala uddituɗo hunnduko mum wowli ɗum wiyete wowli ɗum andi alhaali no wowline woni an kaydi ɗo tawi woni ɗawaajorede alqur'ana ɗum change ali ma ɗawaajorede hadisaji nelaɗo ande ɗum change ali ma a wowlingol konngol alhaali wowlinima konngol ngol gon a tawa e makko ɗum gurtu goto par ce que a jaɓaali qur'ana an sigini قرآن نبي وولد مسلم جل وقال الذين كفروا الله نيتا دين دو ديكلاراسيون والله نو wadde do ko anni golle tum simplement ko wombiti alhaali ko won ko to ko tiktak di mabbe ni Allah ngam Allah no anni fi tiktak di ko muslim Allah dali wa qala alladhina kafaru lam nu'mina bi hadha alquran ya subhanallah bedo heserabe be wi menen do men wona pre men sata ki jaba alquran fala non ko ɗum nde wodete wala billadi bayna yaday a kadi alqur'ana no woli ɗum ɗo ha tikki ɓuttinanen fi ɗum aw nelaɗo ko ɗum ɗo maati moodi acce ɓuttinano jama on fi ɗum wala billadi bayna yaday allah daali walaw tara idi zalimuna mawqufuna inda rabbihim walaw tara idi zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'din alqawl يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين الله دالي ولو ترى والنسج أينو عندي الله كانكم عندكم كلكم هي على ولد موف ما فارن جدي الله عندي الله بقول وإن ميوتا في بيو دائما قال الله ولو ترى ترى قصتي تقول ملاك صلى الله عليه وسلم ولو ترى إيه محمد تونو لي أينو hakke ko tawta ko mbiya to no woodi ndi allah yani halkindirta bandi yon ɗo avec walaw tara si tawno ɗa yiyayno walaw tara id wuqifu ala nnari fa qalu ya laytana nuraddu wala nukadiba bi ayati rabbina wa nakuna min almuminin allah dani feeɓe on tawi ɗum mawdino waɗa tuɓeni tufa yimɓe laɓɓe dafta murtina diwoni ma joyi ko yiyata ɗon waɗi doloku mum ko junngo gooto ma ɗum ɗuman goɗɗo no yaari ni Allah daali walaw tara id wuqifu ala annar si tawno ɗa yiyayno ɓe ñande ɓe darna kawre yiite fa qalu ɓe wiya yani ya laytana e joomamin e allah ya laytana nurad e boni amin tawti allah no nattayno min ka aduna wala nukadiba bi ayati rabbina kono allah daali walaw tara si ɗa yiyayno kono ɓayti en yiyaali en wawata hoolade taw kono waɗi nde yooti kadi si bandi on nga o daali walaw tara id zalimuna mawqufuna inda rabbihim
si tawno ɗa yiyayno ɓeeɗo bandiɓe no darnoyaaka jooma maɓɓe mawqufuna inda rabbihim yarji'u baduhum ila badin il qawl tawa ɗi diskita hakkundeji maɓɓe bandi no dañi bandi façon fof no dañi nde ñande hara ko décision wi hakkundeji mum yarji'u baduhum ila badin il qawl woɓɓe maɓɓe no rutta konnguɗi woɓɓe go'o woɓɓe no rutta woɓɓe hiɓe diskita hakkundeji maɓɓe honɗuɓe woni diskitude yarji'u baduhum ila badin il qawl yaqulu alladina stud'ifu lilladina istakbaru lawla antum lakunna mu'minin ɗo hara ɓe haɓɓama musiɓe yimɓe jelli ɓe préparama finasuma kadi hanna malayka ɓe sahtinike hunditiɓe gonɗiɓe allah ɓe lumbitirate ɓe ƴawi ka fon ɓe suuti ka aljanna bandi on dolkama kaɓɓol ngol ara on haqqirangol ko ngol taccitoron haqqira ɓe haɓɓa juuɗe e koyɗe e jaade maɓɓe ɗen ɗum ɗo fof no haɓɓa yaani jangge suratul insan e suratul qiyama allah no ɓanginanen ko wonno procédure o yarata ɓe fof maɓɓe hiɓe haɓɓa jahannama adde allah daali wadi'a yawmaidin bi jahannam ko nden ñande jahannama addete yeeso maɓɓe tawa jahannama kadi no haɓɓa no kolmba nelaaɗo maaki jahannama nge nano toon hito muɗum nge addete yawmal qiyama tawa hinge haɓɓira ɓoggi wulure ɓoggol kala ko malaikaɓe wulure woni pooɗude tawa hinge addude jahannama ɗum na ɓulli aduna soma kala nen tawa ɓoggol kala ko malaika wulure malaikajo darotoɗo ka leydi ko hoore makko hewtata kammu taw ko ɓe wulure sappini ɓoggol kala hino pooɗude fiyo jahannama aɗu annata masala oni arde allah tabaraka wa taala o daali walaw tara id الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا ɓeeɗo yimɓe lownoɓe feti hoy koy ka ko yete gom feti koy toso koye bandi ɗum yaqulu alladina stud'ifu majjinanawɓe ɓen andi nde ɗayaɗo ka yarayɓe ɓe ɗe haray serveɓe no woodi nde ɗayaɗo boite amugol hara yoɓinayɓe no woodi nde ɗayaɗo hôtel losugol haray taƴaɓe tike biyo ɓenno ko ɓe woni fewjude toon ko ɓe woni istakbaru bana ko hooreji ɗinni nde fii dina no wowle woɓɓe goo rapproche ɓe yedda ɓe salo fooɗa jama on haray kadi kala ka yiyata woɓɓe murti tawa yi hooreɓe no woodi toon hooreji no woodi ko ɓen allah wi ɗo alladina stakbaru ɓeɗo mawnitinnoɓe kendeji kummanuji allah daali yaqulu alladina stud'ifu lilladina istakbaru tawa to so koye maɓɓe yani ƴiwtirnoɓe ɓaawo ɗiya inen lawla antum la kunna muminin ɗum ko hakkude maɓɓe toon dara sinano onon allah ti barke mum allah huɗi ɗo dara sinano onon hare no menen kay sowno ɗo meɗen dowta ko onon ko dubak ni o ni dara ko onon perdini men ko ɓe bonni fi amen allah ko ɓe ɓe ɗum tubake ɓe anndita el kuuje ɓe anndita ɓe sappoɓe ɓenne allah tinano ɓe lawla antum la kunna muminin qala alladina istakbaru kono banni ko banni aduna ko banni lahara qala alladina istakbaru ɗiɗo bandiji mawɗiɗi wiya anahnu sadadnakum an il huda ba'da id ja'akum bal kuntum mujrimin min sakkino on e laawi ɗi fokkituɗon ɗi wiye ɗum ko on bandi koyen bandi komin bandi ko on bandi on fokkitaali ka juulirde mi wii on yahata on fokkitaali makka mi wii on yahata on fokkitaali dokkere enɗam mi wii on yahata on ɓudditaali alqur'ana min jattimo junngo mooɗon ko banndi ɓe adda ardimanji maɓɓe ɗin fof kamɓe kadi anahnu sadadnakum anil huda ba'da id ja'akum bal kuntum mujrimin wa qala alladina stud'ifu ɓeeɗo bandiɓe tosoɓe ɓe wiya lilladina istakbaru bal makru llayli wannahar wona was tawi on darotono sakkuɗon min ka juulirde wona was tawi on jattayno alqur'ana junngo amin wona was tawi ko onon adden soodanayno min conci ɓorna men wona was tawi ko onon addayno otoje naɓa min ka bowat bal kono ko woni makru llayli wannahar ko politique mo zuwayno ɗon jemma e ñalorma attiron men waɗon publicité ji waɗon journaux ji ƴattunon ka télévision wolon ka radio ji ka média ji ɗumanno ɗon addo message ji ka téléphone ɗumanno ɗon makru llayli wannahar hari on fawtaki ɗiɗon suwa haqqillaji amen ɗen janfoɗon men jemma e ñalorma istamurunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada allah daali ɓe wiya hiɗo yamirde men ko boni ɗo yamirde men yomin yettu allah hiɗo waɗi macciji ɓeere yomin arme jara hiɗo waɗi macciji ɓeere yomin arme jara si on woni nder to min anndata kono so goɓɓini musique mon on seytane nannga men pooɗa men mbeela men haa men yaha ñannde men yehi taw men yarata janngo men yaha men jooɗo faɓɓi janngo men jooɗo faɓɓiti janngo men metto faɓɓiti janngo men yara seeɗa faɓɓiti janngo taw ko menen servata yani makrul layli wannahar ko ni pooɗirayno ɗon men allahu tabaraka wa taala dani wa asarru nadamata lamma ra'u l'adab
wa asarru nadama lamma ra'u al'adab onon to wona tadon e deskito gol ha jahannama yingi singi addama Allah dal ko mabbe do kino to hande kada e goto banta be herta Allah Allah taguno be ya akhi dare juude porti be ko honno wari Allah tagi taga goddo timminam Allah okka mo ngari taw o ndara hoore makko taw pelletto mi labama o yitto ya Allah jarama ndari ko wadanda Allah ngari kono mi sali sut ko wiida ko fof mi sali yanta kayati andi ko duwadi be herte nelaɗo maji sallallahu alayhi wa sallam wonde no woodi yimɓe so ɓe addama ñande dargal ɓeɗo yedduɓe Allah tabaraka wa taala présente to yeeso maɓɓe Allah noddaɓe enne ya abdallah Allah inna ene onon kaari Allah inna wonani tagi on ɓe haɓɓa ha yeeru ɓenne Allah salli soir Allah wiya wona min naɓayno henndugo foofum wona mi tippinayno ndiyan ko yaron wona mi funnayno ñameteji ko ñaamon ɓe wiya Allah yo on ndu yeddanno ɗollan salanani ɗollan nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam si ɓe ɓantike ɗon ɓe fondi e Allah si Allah fondi e maɓɓe tel manque ko ɓe hersata kon huccetew maɓɓe ɗe yanay ko ƴeeɗol ɗullutata hakke ko ɓe hertuusi mi hertinanima ya ahi ko ɗum Allah daali ya ayyuha l insanu ma garraka bi rabbika alkarim te ko ayo neɗɗanke ko on ɗum heɓuma ko janfima ka Allah tedduɗo alladi halaka فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك الله ودن ما ديرو ne maji fo an alamo lappana le nyamti wona Allah ko ya tawadu wi ami ya misali ayido ya makko insha Allah ta'ala milana tawdo khutba habi wettano sukabe de do no pure yo Allah tabaraka wa ta'ala won barke mabbe yo Allah tabaraka wa ta'ala won barke sukabe lajini den fo arete do yani de do laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal